Hoću da izađem, dođem u džamiju, hoću da se pokrijem. Ja sad ću ja obući onu maramu što će svi mi kazati, ništa ti je lijepa marama. Sad ću ja se pokriti da mi svi gledaju u mene. Da bi me svi pohvalili. Da bi mi svi kazali, vidiš što si lijepa. Vidiš što ti je to fina. Jer tvoje pokrivanje ili tvoja marama je nešto što Allah voli. Ali kada se ga je zabaviš, uključiš u nju nešto od ljudi, nešto što on ne voli, kao da mu kažeš da nisi mi ti gospodar dovoljan da ja za tebe ovo radim. Malo mi trebaju ljudi da me poguraju. Razumijete? To je razlika. Zato se dobro čuvajte toga, jer sve se dolazi odavde. To neće niko vidjeti na vama. Jer doćemo isto pokrivene, evo ja ovako, vi ovako. Isto, ali je ovo što je ovdje različito. Zato je srce toliko bitno. Zato je srce toliko bitno. Jer je ovdje ono odakle izlazi moja ljubav prema Allahu. Ona želja da je samo njega obožavam. Da samo radi njega radim stvari. Da samo radi njega živim svoj život. Da samo radi njega umrem. To je to. Upravo tu.